Ona yanko Asukodo documentary aya de bro efa bibia yaka ho ensem ne Adom Asukodo mu ebro sanitary pad board na edene no yedi kan no abramo ne Aisha Ibrahim asa wuramu biem de tosum ye no aba fi se de yedi kan no ye ne mpanifo ahodo bi kasai abatan no mu ne ade ne de chichafo no ene wo ma eka bi wo mu ankasa di nkomo na pad na nya bete yakura ye adwuma ye tokora 20 Ghana bosu wi 20 Ghana enya bete Aisha Ibrahim edi echi obapa memu akwaba bibia bokode ahofade ne ye pa koso aye ne sa oi aha je se wo de part 2 bre ye difference be na wo Asukodo expensive sanitary pad first one no ene okay sane you kind no first one na e buy no na about sanitary pad and boy den ye hunsunsan so enya e wo maamefo so and also na first one na ejina maamefo no so mo more than mama yes you know na 3 okay also na enya nsuanso wo mo so kwan o mefa so obetimi kwa pa bia mo na ye issue e na afa nsuso no omo ye bi na nkasa companies omo ankasa manufacture bi no so na nsuanso se omo de kwa de no omo se CD depreciation na other way no but we no affect productivity omo ntimi nye production no but we need the sonko we need the man for kra sabe we dey Adom Asukodo ankasa and we no ensunsunsanso no nkwala teachers for so maya ekasai teachers for so a omo so no enam say maya ni bi omo anya pada mo a etimi ha omo end kwa etimi nyansanso wo teaching and learning so adusua so no omo so kasai omo ankasa kwa no ro a omo play nyama eseso omo ya ansa na etimi abo ama no omo so kasai na ba ya tese woni ebi ma kasanke yenkotie ana no na meba unti no ye maame kwa we MP member of parliament Market to South maame Jifa Komashi ono so na asem na hanepa ono kwa de oteye no oso on person obe kasa because so ye mashe bedwani na emu kasa because of so your mother or your mother nti ono so kan asem ti no se betimi atie no so aba yeah ye memu ha onwa take decisions me be ye mema na so makofa tax kata kadia to sanitary tower no so asa to no di mbone frɛ no luxury tax na wasa me kasa ho anti se me kasa ho me kasa ho because me NDC na me MPP me kasa ho because me your ba ma famda ameti ase se eni se ade anyankopo ahyehya e man ma me ye oba no eno echichire me nsa emma mitimi komani me sansa me man ya me wom no ahyemra bi a etia me fa hodie so. If you put a tax on sanitary towels and so I cannot afford it and so I cannot go to school, you have denied me of my right to education. Enti mame gomashi le die no ba we na nyasem ni nyina ni Saturday ni ebebo mu ankasa yes or can sempa enti no Saturday ni ba no bo se hoko share ne experience nti ho no kwa ye bete nti no ono so kasa wie no na anwanwade ne se kese se ka ade fa ma ho na se nka ma bom ne kenka ho asem ekuo bi a omo se omo fra omo PR boys omo de mema nko a omo susu do omo ho agim nti no ye no omo so di nkomo de ye nti nkomo omo so nsema omo so kan. In your report, say there's that issue there, but I will say I did in Koshe. To eco visit students, no, any interactive or classroom, any teachers no bon come, any or hinekra could din come. And when we interacted with some of the students, no, we say it's a great problem, it's a big problem, but I say I normalize it into everybody will be on farm. As a ocean crowd, Nimshi, the woman say there's a time in the month a muja ba and we hear bibia or the be so mujano. The obenye bia into mago usually no so much into mago. You see or bar no see no hatim na. Well, I think you see the following day. Now, motive, say on this issue, motive then. The main motive is to make sure that there is menstrual hygiene management information and provision of menstrual hygiene management materials for
the young girls in the rural areas. Okay. Especially, yes. Especially. So, tax no side, what's your stand? Do you support it? And I say, it's about what is happening to the masses. The mass of the rural area girls are suffering. So it is worth doing that just for them. Say, in tax no, in fee sanitary pads no, at least a better price and so about form. But we also wish say if there's a policy that can be started by the Ministry for Women and Gender, at least say for the rural areas there, among if they can provide it for them for free, find a system to provide it for them for free there. Like and see, I'm say and for the ono makasa. Na ewie no se akoba ne saa no ebi mo de omo so de omo pam no twa no omo de nka se na bepa se na be ya omo so so omo ho beto omo na anya afei na omo kwakodwen pad ho no ye maame ba akwa ni di nkomo no so on de keke ono nko ade anka ade nke yensan na nka eni se ne tetefo na ye na nanom mu nya omo bra anko anko nko back tina ja akoba on so aka ne de ntu de enti e ma ne kasa se kaka me nko a ye emaya no mamefo monjai sa pad no na yensan si ye dadam na yenyusu ntoma ko no na yenhwe ade a besie ni mo sese emaya na o maba na ne sininti o mo mpese o mbeye eno so aka eboa ha kan tika ye menko ade a ka maya no ko mo ma yensua sa ade we na yenjai sa pad ne to sese kwampo biase aye din Ghana ye din ntika ntoma ko no de ka yenfanye yadwuma. Aisha Ibrahim, sanitary pad, expensive sanitary pad documentary, and what they brought, Nyame Adom da Asukodo. Me day ya 11:30 a.m. and ye Adom TV. Adom show a play war Adom FM. So if you kwampo kwana other places no so studio say besa abonu honom. Yeah, nti we no kwa da ye ani basa wutie pa. Ubon say nsembum. Niema wumpa. Yada say Aisha Ibrahim Nyame Adom a memende ye na ye wukwada. Ya wada fiada memenda 11:30 Adom TV and Adom FM no. Documentary Asukodo ya Adom Suko sanitary pad unyu subia. Ebe ya normal but ne boarding 20 cedi. Bosumi bia 2020 nya bete. Dia na e wo mama you are imagine. Bosumi bia sister Ghana. Ete Ghana. Anu odin. Ti wo se wo hwe. Ne nyina ye nkeka ya adwene mum. By the time ye be wie no ye be hunu baby a ye do musiko akwa akoduro.